Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Khubor hakimat inya phai mentashe ki Khubor na ke Jylla. Ka khasi student union mau kerwat circle klapen pau ye ke jing snodiau. Halo ke jing klat no jong samna James Wilson Thongni belaka khandais nam karta. Namar ke jing syabat ha ke boarding electric bar ha ke juga por ke sengkla kenno bagi ni ke jing ja ke dai tangan ke jing torti jong ke tran sam boarding hapo ke thai mau kerwat ke baju ja na ke wei ke por syak wei pan. Ban penmi na kabenta ke jing rakhi ke jing dapsan post dam kablas dang ha kalai puwai trek Risaw arajar posau badia ke bawan sepen kod house dam arajar posan Kompling Sports Club club penlong ye ke sales of walk da ke jing shimbenta jing kena school ba pair ke blabu ke dukan bam ke dukan jan ba ke ke jing di jing thet ha kan ke sngi The Federation of Khasi Jaintia and Garu People, Nomin Song Circle, Kratho Show Mintri Getran Roy Sor Janga Sorkar Jylla, but Haka Joko Poru, Ban Boru, Gajing Ujor, Holoka Jing Bamla, Kasorkar, Banchna Pendep, Yaki Ying Blambang and Agabentaki Bedok, Kibida Nomin Song Lumpira. Kinoilam Janga Village Defence Primary Committee, Nongston area, Hapok Gajing Alam to President, but Mo Kodor Khas Imle, Kilalet Ban Yakendo, Yaga Director General of Police, Ban Pinsngo Gajing A Jonki, Hakajinya Lenti Jonki, Bandat Ding Kong, Yaki comes new Hakatan Nongston, but Hakatan was Kasi Hills he barok away. Kerwa Khubor, Naga Governors Ketriat, Klapha Yaku Khubor, Boulat ke Jylla, Ushri CH V Shankar, Ulapen Pau Gajing Smokeman, Hadim Bola Yakendo Ikinoilam ke Hito, Hak bola yo banyakaran shibun kiman kibiadai bat kajai penriu nyautrap khamtam ban penek pensa ye keriti dastur jang kajai penriu Menteri Ubakmi ye katranat sam boarding ke Sorkar Jylla u Abu Teher Mandal hakalai potrek Risaw arajar posau blakular boun sebishar benya ye kador by thang boarding bathmai blak penmi daga Meghalaya State Electricity Regulatory Commission Kajing Shimra jang Meghalaya State Electricity Regulatory Commission kelapin diau mensiam ye kipat ba kelapin mi ru ye kajing kentho kajing kenno baga commission kala thau shiliang ye kata rajur ban penduna dor ye karkhana ban khnyat ben ye kipat ba ka NSS unit jang Don Bosco College Bindi Hati kelapin kotno ye kajing rakhe ye kajing wali with my Bharat Dago pinsngau thupat ba chapanga jingdon kam ban pikir bha hakapor banyak kali kena manlat nega jing mensaw hakani ga juk gesngi ki samla pule jong ga college kali ban yarap yaki pule jong ka cleariat traffic cell dago bias nok tilang ban penyat kali hakani ga sngi penkut ya ga jing rakhe yaki kenhon ki samla pule lailam du program officer jong NSS ba 7 dekar haringkat ga jing trailang baru SI di Shabong who in charge jong cleariat traffic cell Mentapak inya phai shiki Khubor nagari. Ka kenhon menteri jong Sorkar Nagaland, kal aji minjur nagbenta bantau yaka frontier Nagaland Territory Authority, kuban kinthop Kindrud Ligi District, kumladawa the Eastern Nagaland People's Organization. Limba kaniga jing minjur Kindrud Ligi District kinyo yaka FNTA, hindi kinyay don hapo ka Jylla Nagaland, bakin haplang hapo ka artikel laispa inya puway Ki Dr. Khenna ki penlong jing ki West Bengal kila kambu principal berim jong ka Arjikar Sandeep Ghosh ula banlait naga jing sha penchitam namar bakano shiliang kerukam toket jong ka CBI ka jing ki Dr. West Bengal kadang yai biteng hadu bentaru ban penpau ye ka jing persha jong ki halo ka jing sha batbor ba ka jing sha penyap jong doktor jong ka Arjikar Medical College and Hospital Ka Telangana kalakhang bandi patba lani bendang yai penmi yaki kinja sauce lani ki mayonnaise kiblashna na ka Kylleng ka Sorkar kala penmi ya kani ka hukum dihadin bagi bonba ki brio kibla yo pang na kada ka jingat bi na ka bam katrak bepet ya ka bam kala lap bagi dan ki hotel bagi dukan ki bede de ka mayonnaise ki bambaha
Ke BJP keladawa na keseng Kongres bakadiban pan maap halo gejing keno jongka bagadang gejing lek thok ya ki EVM ke BJP kadawa ban pan maap dihadir bag election commission kelak kentaj ya ke gejing keno jongka Kongres. Keseng Kongres kelak keno bagadang gejing lek thok ha ki EVM ha ki election kebadang syudap ha Haryana bak kadawa beriban pelong dak election ke batemai. Kishipai jangka Assam Rifle kelayok kurup drog ke Besyong Dor khat praklur tingka na Tripura bagi deki drog ke lawan rak na Myanmar bat lawan rak si Tripura lingba ke Mizoram bat Assam. Kishipai kelayok kem arngut kinong kayi drog berundangnya jangka kali bagi pendan kam. Kakin hun tem jang ke Maroon 5 kan wan tem hanong bak Mumbai hakalai trik unok pra araja arpausau. Ke Maroon 5 kedai kakin hun tem ke belaseng nadu usnam kakandai spa kandai pausau. Kedai kenhon kebala penmi haduk kena pupra million ki album. Mentah baginya pai syaki Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ke South Korea kala kena baga North Korea kala pha deki sipai ki bam lerkam sya Russia kala baga bainong bekiyo na ke Russia pat karung syakapla jong Kim Jong Un. U ambassador jong South Korea Hang Jong-kuk lakran yakni hakador bar jong UN Security Council kabla long New York. Ke Security Council kalau ong baka UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East kedai kenhon ke baklantam ban ai jingarap yikinong shong jang Gaza bat kan omdon kenu ke kenhon ke bala ban mi bujli ya kan ke kenhon hendai ke jing khanglat ya kan ke kenhon ban trekam kan bu jing yikinong Palestine. Ke Security Council kelawan ra ya kan ke kaipot dihadin bagi jing dor barba jang ke Israel klashim ya karai ban khangno ya ke unwa Gaza. Presiden ke Ukraine Vladimir Zelensky ula pentikna bagi Ukraine kelak terpat ya ke US bahkan ada ke namding ke baklan bor ke belatip kumutomahak. Ke Ukraine ke kuat ban penan kamno de ke namding ke baklan bor Persia ya ke Russia. Utomahak udah namding belak ban poi syaduk ke jingjingai ke ba raja 4 kilometer. Ke White House kelamaham ya ke Iran bakam desyu bandang pen ibor ya ke Israel bak kelakaran syai bak ke US kan hab banyarap ya ke Israel lada ke Iran ke pen ibor. Ke US kelakaran syai ya ke Iran da ke boong lada ke Iran ke hirtma ya ke Israel ke US kembansi banyarap ya ke Israel. Kajingan tap vote na kebentak election president US kan sedang naduk ke santrik unai wing kan simpor tangan lagi kenta yo Donald Trump bat ke Kamala Harris bakin tip ya ke job kadam jongki. Kajingan tap vote kan kut haka pratrik unai wing ndai naduk ke step ndo trik unai wing laom ki start san Pyrthei kila banya thuk lupa manu banjam. Kajingan kena dah pedeng ki arkin hun ki sipaya Sudan lanang kelang syuk bagi beri bela patch nong haduk mentang ladan khasau million ngot. Kajingan petni bor hapedeng ki sipaya jangga Sudanese Armed Forces bagi sipaya ke Rapid Support Forces kelas dang nadu bena yayong mencam senang. Uno yalam batamai jangga Hezbollah usyik nim Kasem ulong bagi Hezbollah kenyai beteng bet ben hirtma ya ke Israel kumbalai yalam lenti du Syed Hassan Nasrallah. Ulong bagi Hezbollah kam dua jingkerman namar bagi Iran kedan ringkat pakka. Tekitu kilogi Khubor hakimat kimat Khublei.